megalayapost.news. Dagajing saukiai ki samla puli ki besyakta nagajing penselam ke sorkar ban pelat ya ke baibam ki kena puli naga Chief Minister Scholarship jong senam arhajar arpusan ke kasih Sudan Union sengkemi ke lapan her sendon daga dorkas yang Menteri Rengba ke Jelau Konrad ki sangma bandawa tu kelar mardor na ke bentaban pelat nyo ya ke baibam jong ki samla puli ki badan hok ban yo ya ketika bha balabu da ke sorkar. Katkum ketika dorkas bala soido samla Alerik Harjana kum Education Secretary ke KSU sengkemi lapan pau baka sengkal syumkia mardor halor kadi kaman ke besyakta ki samla puli ke badai hadian baka sengkal yo pediang sibun ki jing mujur na ki samla puli ki bala pen pau jun ye halor ke jing penselam ban pelat ya ketika baibam na ke benta ki tu ki samla ki badan hok ban yo pediang baibam. Lapan pau ru baka ni ke jing penselam ban pelat baibam lengba ketika Chief Minister Scholarship kakta bha khamtam ya gitu ki samla puli ki bawan na ki longyeng long sam baduk bat kerdu bat jin lada ke sorkar kan pelat kloi kandalong sisha ke jingker ku ki bakindang la ban pentibet ya ladi hak kam puli puti namar kata na kalyang ke KSU lengba ketika dorkas kalapan her show Menteri Rengba ke Jelau Konrad ki sangma ke kerpat juri ke sorkar ban simkia bat ban pelat no ya ke baibam ka bala pensateng kena bakanom kata ya kelawai ki samla puli khamtam ki tu ki samla ki bawan na ki longyeng long sam ki baduna hakayo kon megalayapost.news.